Anyang laki din! Nagkapunsamad dito yung balay dahil dyan nakamotor a Bombay. Wan lakay, apay aya. Imutang ka manay? Pagpuunak. Di nakmat nga rin ikan iti kwartak. Utang ka lang nga utang. Siyak mo tagbayad! Sigurado mo abayadam. Tadya kung kaya tagbayad ito utang mo. Uray pa'y maipabarangay ka kung naktumait. Baybayan kan. Pagpuunak ko naklang nga doon. Iso asigurado nga danto pagbayad ko. Tanya ko matilakom. Bangus ilakok ka dagiti karuba. Bangos. Kano nagado ti aglaklako iti bangos. Sa bali a klase a bangus ti ilakok. Dahi tay boneless. Awan pa ti aglaklako dito iti kasta. Anya jar aribongbongan da jay waiting shed. At na siguro ati gwapong artista ijay. Ay! Asino nga artista? Tamapan ko man kitaan? Kat mapanta tapno maamuan tano asino tayo tang artista na ana. Wan man, makakitak mo lang nga ti artista. Intan sakpya pumano tayo tang artista. Agpa-autograpak man. Katuan nagadungag pa'y suti tao ijay. Ampay, asino nga artista na yung aribungbungan nyo dita? Uy, umay kayon! Gumatang kayo itilakok! Kunam nga artista ni Magayang Maria day tar aribungbungan da. Aguray ka. Damagan tanoan niya ti ilaklako na. Tanagat tagatang namin. Maria, anya day talakom? Boneless abangos, nalakalaang kanananam. Iso akitaan nyo, nagado ti gumatgatang. Bangos madan ti sindami di kalman. Ramanak man day talakom, no talagamit lang anay imas ako nam. Wana, buy one take one. Oh, buy one take one? Madi ka pa My kan, gumatang ta. Padasan taman tiyang siday di boneless sa bangus, nana! Sayang! Saan ka agimatang? Naglaka tila ako ni Maria Abangos. Nalakayamat, kat no nagngina. By one take one? Kan ado tinang ibaga talaga na imas dayala ko na. Subla-sublam di tao si kanana. Kastaya. Iso nga imbes sa mapan ka di tatali papaagumatang iti sidain nyo. Mapan kan gumatang iti ayan na. Adayo ang alaklaka. Ngam di tinapang adda purmalin na. Sige man laangan. Mapanak man la gumatangan. Adapay ka dinabati ala ko, Maria. Ay, awanan impareserve talaangan da iti nana. Gatanga kun tanay awan si daan mainton madamdama. Ay, kasano ngayon tinagpareserve nana? Bay amon, unaan naklatan alakwan, si kakit dimot, kasla saan ta nga agkaruba. Sige man laangan, mala, gatangan yung arodan nana. Kasta anya itayon ti promo na buy one take one now, buy one take two. Buy one take one laang nana, unay matan, anya lakit din. Nagado ti gimatang itilakok a boneless abangos lakay. Naipaibos ko amin. Wan nga rod, mayat sang agpaisua. Kadwa anak tumanen ang mapanagala itilakok Kaano ti plano? Inton bigat man lang San ka ngagpapautang tanay, nagrigat tagsingir? Ay talaga sa anak nagpapautangan niya. Kaslaeng ko nam na da umutang. Ura sino pa'y detang umutang? Saan ko nam? Lapsan ka pa dito balayo, Nagapwamanan.
Kat di ta waiting shed. Napanak imatang iti sedaan mi. Anya ngay day taginatang mo. Boneless abangos. Yala ako ni Maria. Di ka lang maumamamag ngagsidsida iti kasta. Kat isumot tinala kamin. Apay adomanan ti aggatang. Ay nawan. Kunak nga rod nga isunsamot ng ti pagbaknangan ni Maria si kanana. Aya, Wen, tani, umad adulat tati customer na. kasta ka day. Sige nana, panawan kamay. Tamapan ko man lutuin dati si daan mi. $1,000. $5,000. $10,000. Ay na. Ay bakit bumaknang tatalagan no kastoy. Ay mariknak. Ni, si kamo ti para bilang itinaglakwa kon lakay. Katanya kay, kastoy ti trabaho ti accounting officer. Accounting officer ka lang kanya, kat di nak matulungan naglako. Katanda ka mataparala ako. Di ka pa'y mapanagtrabahon, nakailad ka latang ngagmalmalam. Urahim laang ang ti panagsangpat ko. Iso da ito iti trabaho bakit? Para bilang iti kwarta. Ay na. Ay, naglaing kan. Idi mangrugrugiak pa'y laang, kusi-kusilapan nak. Sa ita, para bilang kalaangan iti paglaklakwak. Ay, ingkagluto. Anya mo ta pagluton nak mo ten. Ingkan na. Kasto yan na bambanogak. Ingkan na. Sus. Pidutan naman niya sinilasan. Uwan, mabanakon. Amo, nakitak ni Maria kanila kay na ili itay. Kat, anya ko mano nakitam ida. Mapanda ka nag-deposit iti kwartada iti bangko na. Saan da mapan umutang? Kunakken ka bumaknang dan gabi iti panaglaklako da iti boneless na bangos. Ay, aglako aksamot ah. Ha? Tuladim ni Maria? Kat, tapnusan lang ay suti bumaknang. Kasta ka mat, agtutulad ka na. Idi naglako iti barbecue, naglako ka mat. Idi insardeng kon, insardeng mo mat, anya ka mat. Kat, awang mo aggatang. Mang panunot ka mat, ay iti ilakom na. Awan originalitim. Ni, anya tiar aramidan yung dito'y nana. Kasmat ay ti umay mo aramidan. Umay kayo matagala iti ilako yun, nana? Katuan, agpadpada tantun ay iti ilako no kasta. Abay, dakas. Saan matkit di ah? No buy one take one tilakom. Siya, aramedak a buy one take three. Nitan na panan. Inun-una anak matan. Agtutulan abakbakatan. Anya lakit din na ito ay akaarobak. Umay kayong gumatang. Boneless abangos. Buy one, take three. Umay kayaon karuba. Ne. Ninsamot na naising da taglaklako di ta waiting shed. Bakit? Katuan lakay, iso. Ne. Inununaan na kamatay. Wan nga rod. Sa dino ngayon ti paglakwam. Kanay, nagdisplayan na matan da ta intero a waiting shed. Bakit? Kat ijaya ko na igid. Si Kan tinaipaigid. Umay kaya, nakaselti lakok ita. Nakasil ka no, bakit? Iso amapan amin dagiti agatang ijayan na. Awan sa timalakwam ita ah. Buy one, take three, na ito'y lakok. Iso nga umay kayaon. Ha? Ay, agasam ngayon dito, bakit? Nakasila talaga. Buy one, take three. Sos! Dahito'y laeng tinaglakwam, bakit? Coins? Sigurado ka? Ay, nagado paglakwan na, ijay pay abay ko. Mas dawa ka.
So nga amin a customer ko, napandagim matang kankwanan Madya talaga ti ugali na day takaruba. Kaslasan kayo nga gayem. Di lamang panunot mo titi sa bali ang negosyo na. Saan ka di nga ugali na day jay idipay? Katuan, naapal nga min day dya karoba. Anya laki din ita karubam. Siya kunti umakar iti paglakwan. Jayak langan sa bali a barangay. May mayat pa'y bakit kastan taramidam. Ay, awanan, di ka kumpitensya. Wan nga ron, pimanawan ni Maria dito waiting shed. Kukwak amin na customer. Anya lang ti makunanakin ka na. Malaksit ta tinulad mo tilako na. Inaagaw mo pa iti paglakwan na. Anya ngay ko matimakunana, kat adak mat dito yan. Ngala, gumatang nga ro din tilakom nana. Anya tayo di promom. Buy one, take three. Ay, awan ti kasta. Aha, anya nga awan. Kat no iso ti pukpuk ka mo. Strategic lang mat na di Sa anak nga ro din na gumatang. Panang loko mo ti taon. Adakan dito, iso agumatang kanay. Awan ti buy one, take three na. Malugyak mo na. Kat isumad nga min ti pukpuk ka mo. Kunak lang dayjay. Saan nga gumatangan? Gumatang ka, wano ipabarangay ka. Anya? Tabi niya pa barangay lang ay. Namin ano ka nakita nagpor iti basurahan iti likod ti balayaw. Ay, may parit na ita. Anya? Ay, sige, gumatang ako. Gumatang kayo, nitilakok abangaws, boneless. Paray, umay kan gumatang. Ay, jak kaya ti gumatang itilakaw. Apay, di mo kaya ti buy one take try. Ay, oray pa man by one take 10. Jak lata kayat. Nagalsam mo na takilikilay. May istiri talakaw. Anya nagalsam. Ay, talaga mo tanalsam. Nay tapigsaan na pay. Ha? Kaya't mun samot apir dyan na tilakok anya. Hapa, may mayat ani Maria ti paggatangak. Hapay ngami ngay makar ngamin ni Maria, aya. Ay, awan ti baby ang kukan ko ana. Sa dinaw, ti makaran na. Hindi ka mau. Na, Damagang makanyakon. Panaw! ay. Umay ko man subli dito ginatang ko anak ko yun, nana. Ha, tapay nga isublem. Nakalalsam. Grabe. Nabayagsan na gito anak ko. Expert sa amatan. Anya nga expired nga ibagbagamot. Isublik, tamanog sakit itiyan ko. Mabalin ayamo ti kasta, basta gisublay, no return, no exchange. Ay, nakasta sa anak ko na gumatang itila ko yo. Mapana kung gumatang itila ko ni Maria. Ala, nagadutag gatang itila ko Maria. Sinurod na kan samot yung nagiti customer mo. Katuan, kita ang amin. Ay na, Uray madayo ka, sinurot na kalata. Pod na day ta, kaday nga ilako ni Nana Ising. Awalin tagatang kan ko, ana. Luklukwan naman ti tao. Isumot day ta timang mangag ko. May saka biktima na. Saan na maulit gumatang akpay kan ko, ana, Maria? Umay kayon, gumatang itilakok. Bakit? Sinurot na ka man ni Nana Ising. Imay mo't naglako dito yung abay mo. Wan nga ron, imay manan imabay ti awanan pain ang bakat. Awan sa kanong amin dagatang ijayan nakit. Na, tamapan ko man kasarita. Kumpruntara mon bakit? Saan ka matanagan? No pungutan na ka. Umayak ka ganawa. May kayon, gumatang!
Boneless abangaws. Important na ito'y. Apa yung sinurot nakmanan dito'y nana? Nay, sursurutan ka ayabat. Awan siguro ti customer mo dyan niya. Iso sinurot nakmanan dito'y. Hoy, excuse me, Dabiana. Saan ka sursurutan na niya? Nita, uyawan nakpay. Aglakwak dito'y, kat saan nak amabalin aparitan, maawatam. Kunang matlano asino kayo nagsasao. Boneless tumatlaang day tagong nyo. Ha? Anya ti kunam? Day tagong nyo. Boneless kunak. Aglablabos kan anay ko? Aping agtong pa kayo matanana. Agdal na kayo man. Aping nagpatinga ka matan di talakay. Agpaigid ka tani. Umay naksugudan. Padasam apungutan ni bakit kunana, tamakitam. Ay, saan ka makibiyang dito? Apay kumasan, awan originality mabakit. Agtutulad ka. Agpanunot kamot itibukod mo ang negosyo. Dito pag tinulungan da kaon. Agpapada kayo la tabatsoy. Nagsaw mo ti boneless ti agong na. Nauyaw kayo la unay. Asino ayati muna ang naguyaw? Si kamot Sardengan na kami man surut-surutan na naising. Mang panunot kamay itibukod mo ang negosyo. Nyalakit din ito ya karo babakbakitan. Sardengan na kami atulad-tuladan kan surut-surutan. Maawatam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Umay ka man dito, Jure. Apay man ang nanang. Bagkat man da ito'y tamapantagla ko. Da kayo na ati mang bagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sa ta iti bagkatan. Nadagsa no siyak amin ti mang bagkat. Syakmat aka na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alukmag mo. Ti man kinalumag kon tinakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso anak ko. Isu addi kag sadsadot. Malaki day bagkata mo ti awit mo. Tabagkatak mo ti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno adamat aramidan ni manang ay bure. Isa ti mabate nga aglutaw. Nagsapam, ading Jory. Ay, kastamat kan ka, manong Jake. Anya ka diti masapul mo, manong. Ada ka din ni Ivory. Ay, ada manong. Ngam aglablaba iti uniform na. Siya ka nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasya rin ni manang mo. Adawit ko at chocolate para kinkwana. Ay, saan amang mga ni manang Ivory iti chocolate? Ay, kukwaklat tadaytan, manong. Ha? Ay, kuha, ginatang ko nga na para kinkwana da ito eh. Kinunakmat, asan na akayat dayta. Ay, kukwaklatan. Kan syaklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Si kapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka na gururay, Jake? Okay lang. Tinapatag na uray ka. Adagamin ka at kung ibagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikiriknaking ka. Madlawa na bannog ka naglaba Eksakto ko mati chocolate a ginatang ko aparaking ka, meriendam. Inibos mo't ni ading mo. Inted mo siguro kan kwa na iso nga inibusnan. Yak kumakayat nga ito, magpilit may. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman nun ati kinarawot na. Pasensya amla ko man ti kabsat ko. Kas dyan na day dyan o da makita na amakan. Urahin nak dito mapanak dito store. Gumatak iti soft drinks kan tinapay a meriendam. Saanin, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamat nga agtungtunglatan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastusak?
napanak na kibunag iti Hollow Blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga orayan na ka. Nagswerte talaga ni Manang Ivory. Tunggal adda umay agpasyar. Iso akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita, igatangan pa'y ni Manong Jack iti soft drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Di na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni Manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alanga. Nanang, adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni Manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Agdayet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang, mangilamban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalon at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyak mo nanang, no apay mo ngamin anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwam ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabaala. Umay ka man dito Jury. Apay tatang, Mapanbualaan di sa bahay di tuktok ti bantay anabatik. Tasan ko ang maawit amin. anyamat ten tatang. Siyak manan ti baon niyo. Ni Manang Ivory mat kuma ati baon niyo asumang ati jabantay. Mapankakit din. Tapno ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagikaw, siyak akanayon ng ti baonan niyaw. Apay, saan ka maarsan iti kapsat mo? Nagbasit ti bagina. Basol nan ano, apay abasitikan kanan na. Isu ti baon niyo kumamot tatang. Mapankakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom de jay? Naloom tatang. Kita am taalis to ka no makanti sa retado. Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaon. Adto yung ti saba tatang. Una yan anak ko. Kinan mo mutan ti kagudwa bulig asaba. Ay, makabannog nga tati sumang at ijabantay tatang. Ure kan. Tsak tupay kabailan akanan ti kagudwa bulig. Si kantulakid di ababae. Sa anak tupay anapsog tatang. Mabisinak pay. Sige, panawan kayo pay tamapanak iji kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apa si kati sumangsango? Ni manang mo ti kasapulak. Si kamot manong, mangpabain kamot. Apay, maday no sumango ket kabsat kumot ni Manang Ivory. Isu ti ba? Isu ti kasapulak? Adapay nga rod aramiden na manaw. Alangar. Urayik ni manang mo. Uray saan ka na sumango? Okay aklaan. Urayik latan ni manang mo. Pumano kan? Ay, anya ngay day ta nakakarton nga awit mo, manaw. Kik dito para kin ni manang mo. Mabalin ka diti dumawat, manaw. Ay sus. Dumawat kanton akin ni manang mo. Apaman ama itid ko kin kwa na. Ay, kakanil kun ati para kanyak, manaw. Ay unay kan jure. Awan ka diti panagbayin mo. Kas kalag bibisin mo. Urayim ang itid ko iti kabsat mo. Saan kat akas takas lamabisbisinan ka nagdakkel mo tabagim. Anya? Ala. Panawan nakman dito. Anya laki din.
Pasensya ka na. Napabainak tigabsat mo itay. Ha? Taapay man. Kasano? Nagalas tigas diyang ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangin. Iso nagalas tigas diyang ugali na. Anyaman nga minan, ti naramid na. Saan mo ta parakin kuha na ito cake? Ngam kayat na, iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka. Ngam ipilit na kit din. Ala, siyak tulatan ti makisaw kan ko na. Amo ka na sakit tinakam na kanyak. Gapoy tinaibaga. Pasensya ka na kuman itikabsat ko ayolo. Ngam saan mo kumalatan at papabainan. Nyak laheng kayat ama iruam na tikas diyang nga ugali na. Gabutan na galas. As lagbibisi na kanayon. Nagdakil mo tibagi na. Kinasaumlatan ko man ay tinasayaat tapno sana nagsakit tinakam na. Kinasaok mo. Ngam ipilit na kami di kayat na. Iso day jay. Nakapagsahuak iti sana nasayaat. Adto yung tikay umay muramananan. Saanon? Kukumlatan. Gapo iti dayta kay napabay na anak. Saan mo nga min arwamon ti agdawdawa ta nakababain? Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan kumot abukbukudan? Saan ka nga min ang makaururay? Basta, kaya't kung timatay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta nga ibagbagam. Basta, kaya't kung timatay. Nanang, sa dino ti ay ni Jory, kadwaandak man nga agbantay kan kwa na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti panakaibabain na. Apay, asinaw tinagpabain. Ni ulo ananang, kasano, ipilit na ka ng tikik nga itid kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madalagan nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin da ita? Kat no adlay di kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid di agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na? Kasano nga ta matulungan tayo nga agpakutong ni Jory nanang? Si kaman ti mga lokoy kan kwa na, tanusyak, sanak mo adanggan. Madanaganakan ka, sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam ti imbagam, gumadda ka madgam dito kusina mangil kilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramidang timbagak. Apay ko maapagayat ko ngay, di pa'y awan ti kabsat kon. Anya ti amok ngay, no kayat mo amapukaw akon. Saan ko kayat amapukaw ka? Di kayat ko kat kumutong ka. Diyak garod ka ba ulan? Marigata nak. Ang kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Ah, kasanaw? Simple laang, surutom amin nga ibaga. Daytoy laang mananti kanak. No kasano ka ado ti kanak, isumat ti kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, kastoy laang kabasit ti kanak. Ken awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, wanang agkakapsuta kon. Uray ata saan kamot amatay, kita man kanyak abasitikan kanan na. Aging ga itakot si Bibi agak pailaang man.
nga kumot-kutong ni Jory ah. Gapo ta tungtong palan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapindas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan kwa na. Nga mabain na pailaang ang agaram. Gapo ta dagiti ag gusto kan kwa na ita. Isu dagiti ag uyaw kan kwa na idi. Kasta ka day. Wan. Ti may papan ka taman ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong batang. Uray sinungbatan kan Jake. Ti panagadal talat ako mat ipang pangruna ta. Amok day ta, Ivory. Iso asaan ka madanagan. Adapay aramidan ni Manang Ivory. Isu nga urayam latan. Saan ani Ivory ti ka sa pulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Siga amot, tilay bagbaga. Apay kumaan ni nanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat sumangukan ka? Saan itan? Atoy. Cake para keng ka. Dakil na di cake. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Diyak kayat tikik. Lumukmagak laang dita. Kandiyak kayat ti sumangukan ka. Adapay aramidak manong yulo. Sige ka din ading Jory. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah. Saan ka di akinunak, saan ko akayat? Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabainan nakmatay. Saan ka di nga isumat ti naramid mo kanyak ide? Anya ti kayat mo nga ramidak ita. Sangwon ka na sayaat, idinto a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, Jory. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam no da sa balipay nga intensyon mo kanyak. Suri laangan. Ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam? Adon ti agaram kan kagaputakim kan. Wan nga rod manang. Kaya't agyaman iti tulong mo No saan agapuken ka, sana kumakimot tong. Maragsakanak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban. Namnamaamday ta, manang. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Nay, mare, apay nga agwalwalis ka katrabi Ha? Taapay ko, Mare. Dakas ka de? Kasla saan ka matabak-baketan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis iti rabi Pamati la titatao idi ang gaday ta kumare. Di kan tumat nga min mamate. Dakas nga ro ti agwalis iti rabi ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ka nga. No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan ka no agtungpal kakit. Tsaka mukan ka kumare. Anya? Pangasim man ta sa anak nga iramraman ka dagiti pamatim, asaan mat nga anak kapapati. Anya laki din. Ano dyan ang neg kung nga ibagbaga ni Aida itay? Bakit? Kunana, adakas ka no ti agwalis iti rabi Ha? Para kan kwa na kat dakas, takas la ka no iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amuna da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngam no siyak, anya aga po sa anak nga agwalis. Kat nagadungarod ti wara dagiti ubing. Isuman? Patsin mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kan pa nagagat no maipapan iti swerte. Punreta bakit? Saan la maal-ala iti saan apa nagwalwalis iti labi iday ta?
Anya laki din. Ay, dayjay at Jenny. Isu nga awan ang asin suwanda iti biyag, gaputasan da apatyan ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di maninday tang ibagbagam si Kaida. Apay manen anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagakan ko na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi. Tamay walis mo kano ti swerte. Tila da kamot Aida. Nagadulag manen nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mo ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amuken Kaida. Apay malaala ti sana panagwalis iti rabi ti swerte. Ha? Depende la tamot ay ti kinagagut, kinasarot ti tao. Anya laki din. Ale, may isa kamot kumare. Ha? Apay kumare. Agwalwalis ka ra brabe eh. Anya? Tapay kuma. Dagi sa iya. Awan lat nagdumaan yung ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis iti rabi eh. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si Kaki Dimot kumari Aida. Anya kay kumatidakas na ti panagwalis ko iti rabi eh. Kita dungarod mo ti wara dagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga Mari Aida. Apay nga ipabigat ko pa ilaang na mabalin ko mag-aramidin itan. Patpatim mo dayta. Ay, awan at talaga tinagdumaan yung iti dayjay at Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sadot at tao diti bagbagam kumari. Agawid ka din. Nagado ka nga. Natatagwali sa mampay. Tasakam. Ay. Adaman ti saludsudek kada kayo, nana. Ha, anya dayta. Apay, pudno ka ti bagbaga dayjay nga Aida. Adakes ka no ti agwalis iti rabi eh. Anya? Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinang ibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Anya laki din dayjay nga Aida. Depende la tamot ah. Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rabi eh. Kat malas. Takas la ka no, iwalwalis ti swerte. Karugit na kijay. Saan mga swerte nga eh. Patsam mo dayjay nga Aida. Iti da ito akinabakit kon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Isumot lang kat ti kunak. Ngam dayjay nga Aida. Ipaturay na ta muna. Ay, patpatsam dayjay. Awan pa iti nasayat ang maisuro na iti pada na aparswa. Salbag. May samot dayjay ang nagalas a bakla. Isu siguro nga awan aasensuan na itibiyag. Tamay samot nga awan denggen na sao. Ne, tayramraman mo maninday di bakla. Apay manin aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi eh. Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asaan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Jak amukin Kaida. Naku na madayta tibilin day di apong mo alakay. Dakas nagwalis iti rabi. Ngam day nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatsyon ti bagbagak. Kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan, Aida? Agsalsalod sudak laang mo. Anya laki di dahi tuyang. Sardangan nakman dino. No saan mo akayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day. Kaslasan kayo mo't abak-baketan nana. Nay, anya ka din dayta nga ibagbagam Aida. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi ay? Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo aya dayta?
Agwalwalis kayo kay Rabien. Iwalwalis yu lang ti swerte no kasta. Dadaan sa mo ti ulo ba da? Anya? Bakbakit na kaon, gumawang pa tinapuot ka nagbalin amalas ti biyag na. Kapulang iti panagwalwalis na iti Rabi. Anya laki din. Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kunday jay at Jenny. Saan nyo nga mo ti may suraw? Aniya, sakpay at talaga ti sana pa isuraw. Ay po na yan. Dita kay manlangan. Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad-dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay ammo ti may suraw. Masaya ta nagawid kan. Narabyan ka manayin. Apay aya, inuray nakpailaang. Di ka pala imo na naturog. Inuray ka talaga, tainyuray ko king katiwara, Jessilyn. Anya? Unay kan ayda. Nangan ka iti nagsasamit, Jessilyn. Sakit saan mo at dinalusan. Nubigat ton. Anya no bigat ton? Ay salbag ni. Alangan ang maturog kay jay. Ado tiwaraan na nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya ngamin dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay laang nga napanangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak aya si katimang dalos katsyakmat. Alang aron, inkadalusanan. Nay, apay, may isa ka mat, asaan mo nga amo at dakas ti panagwales iti Rabi. Isungarad ako nakainton bigatan. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis iti Rabi. Sungainton bigatan adalusak day jay. Maawatam. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Awaya, rabrabi magkagpukpukaw nga. Ada simra ka nagdakkel ako ton dito'y lapayag ko. Anya? Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. Basol mo mutlang day ta. Imbagak nga mingkin ka adalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakes, tagwalis itirabi kong kunam. Anya lakit dinaya dino. Sinarek lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawamat. Udno mo ti bagbagasan aya. No dinalusam kumatinanganam dito'y silid. Awan kumatinakuton dito'y. Naturong kalatta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madakis nga rod. Anya nga ita. Sinirek lang nga rod ti kuton de talapayag mo. Ha! Awa na talaga ti sirsirbim nga asawa. Dinakpayam mo nga sakit. Salbag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Hey! Makamuka di talapayag mo. Dahil tati ganabam iti pamatim ama iparit agdalaw so nagwalis iti rabi. Di pa laki. Mapanaming ako itong talapayag mo. Nyalaki dyan. Nana, pangasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpigsam tiag sa una na. Diyak ko na'y mangigti bagbagam. Apay natulong kan. Un nga rod, nana. Anda nga min simrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya? Di larabiin, nana. Nagsakit na talaga ti lapayag ko. Sapay day jay matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. Taapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrak ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, nana. Amo yung matan. Dakas ti agwalis iti rabi. Iso ako nak nga ipabigat kung ti panagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrak matan ti kuton dito'y lapayag ko, nana. Ay da paw aya ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tattao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmulam iti panunot mo. Anya nga ita. Gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din.
Tawagan mo't iti day talakay. Di tama na kaluba. Anya laki din kat gunggo na. Nagkuna nga men asaan na awalisan no nasken mo't adalusan. Amo metendo dya ako malem. Mamati la unay adakis ta agwalis italabi. Ta maiwalis kanu ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukot tinang ipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangalod ket. Kat, naikat nga tanti kuton itilapayag na. Saan pa ka no? Baka gay ayam pa lang di unig Isumit ako na dagiti kaluba. Adda di tabalay da nga agpalpalikot. Gapoy tidakil ako ton nga day tilapayag na. Kung kuna damit. Anjala ket det. Sumungsungat ka pa ilang nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare. Nadamag ko nga men, asinerak ka no ti kuton na talapayag mo kumare. Iso ngay mayak. Anya? Anya kumati kakat-katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan, Jenny. Awan ti nakakat-katawa iti araramida ka. Anya nga awan. Ay, apo aya mare ayda. No saan kumaga po iti pamate, mapamati ti sadot, awan kumati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpigsam ti agsaw, tadyak mangag. Di ko na gunggunam! Anya? No kasapulan nga agwalis nga man iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan kat aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita, problema lang ti impay na. Aging ka ita, dapay lang ti kuton di talapayag mo. Anya laki din. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalay da, kumare. Wan kumare, pinasungada ka, iti makapainsulto akatawa. Ay, kat nainsulto mo't lang, bes. Ay kadun bes. Amumot tanti panagat katawa kat makapainsulto, bes. Ay, gunggunanagit di Kinasadot na lang dayjay. So asa na makawalis iti rabi Ay pudno dayta, bes. Basol na kadimot laang, nga pa nakastruk ti dakkel ako to ni tilapayag na. Pamati ti sadot at tao ti patpatyan na. No ado ti warna, apay kiti na saan kang agwalis. Tsak manamukan ko na, siguro. Itaan ako ton tilapayag na agnakam mo siguro, bes. Nagnakam abes. Ngam no saan latta, ang mga no inton sumarano kat saan lang alapayag na ti kutunan. Ang mga no ti silang ng tumutan. Anya? Katwan mat, no sarkan ti kuton jay mabagbagi na, jak lamon, ay anya laki de. Kumusta nga, kumari Aida? Si kamat gayam, kumare. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakuton mo day tamatam. Iso asan na ko na may lasin, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpig sambasit na panagsaw. Tama nga no di ka unay mangag. Saan pa'y ngamin anay tidakkel ako ton dito'y lapayag ko. Naiina, tikunak laang gungunam. Anya? Tilan to mga min patpatyam. Surwam kay ding agdalo si Jabalayo. Aldaw manwin rabi, parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pailangan, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere mo, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumare. Putno mo ti bagbagasan aya. No day ta silang mo ti makuton. Ang mga nupanawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. Sana dakas si panagwalis iti rabi. Ti dakas ket ti kinasadot. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din.
Kunak man no may ka ita ijabangkag, bakit? Saan pa ilaan lakay? Ha? Inton bigatan nga umay katulungan iji bangkag. Ada tinapatag-apagnak ita iji ili. Anyat mapan mo aramiden ijayaya. Nagadulaki din sa ludsud mo Mario. Di kalata nga urayon no anyat isang put ko inton malang. Anya? Ala, ingkan iji bangkag. Ano usam asi kapay lang timapan. Jak pa'y makaumay. Sige. Inak nga rudan, lusing. Papanamgay, Luseng. Nakasukat ka, Mike. Mapanak ija ili nana. Mapan ko man pick upon ti order ko arelo kan bracelet. Ah, relo kan bracelet? Wan nana, in order ko iti gayam ko nga dayi Manila. Kasta ka, day? Ay, nagpipintas dahi gijay arelo nana. Nginginaan arelo kan bracelet. Gumatang kay ito iti lakok Ay, katwa na. Lakit di ta magustuak ken ada kwartak. Adda nana, anya laki din. Kit ala iyag munto dito'y balay tagkita no ada magustuak. Wan nana, yag kunto inton bigat. Maala nga ron labsan kayo pa'y. Anya? Dayta tinapan mo innala ijay ili, bakit? Wan lakay, relo, kan bracelet. Na, an-anwan ngay dayta? Hay, kat isot ilutok akanan tayo, Mario. Salbag kide. Ilakok alangan mat. Ay inayan ito. Anya? Damagampay langon, anwag. Alangan mat nga ilutok. Kasila saan ka ngagpampanunot? Ay, una yan, lusing. Ala. Sapay la ko mga rod ta mailakom amin dayta. Kahit manungay ti impuunam iti dayta. Dakkel agatad ti impuunak iti daytoy alakok lakay. Nasurok at 30,000 ti inggatang ko iti daytoy. Nangina dagitoy alakok arelo ken bracelet. Nagnginamatan? Nangina adita branded. Saan nga imitation akas lalako ti daduma? Local, iso analaka. Ala. Rugyam nga ruden ti agila ko tapno kumita kamait. Ket maisubli ti impuunam. Anya nana, ada ka din tinapili yung arelo kan bracelet? Daytoy laeng rilaw tigatangag, Luseng. Dayta ka di black. Wine, kamanungay daytoy. 1.5 lang dayta nana. 1.8 kuma, ngam gaputada kayo, iso nga ure 1.5 data na. Ay naapaw, nagngina si ka. Ang sa bagay, branded makidi Ay nana, branded amin alakok. Ti bracelet ngay nana, awan ka din napiliyaw. Ada nga mawampay kwartak. Isu nga uray daytoy rilo pay laang. No adan tumanen ited dagiti anak kaw, sakto manen gumatang. O sige nana. Mala, mabiit laang, taala at tibayad kaw. Ay na, mare. Pasensya ka. Awan pa talaga ti kwartak ita. Ha? Sa nabali, tadupay mo day tarelo, ken bracelet, asaan mo analako. Gumatang aktulat ta ka din, ada kwartak. Awan pa talaga ita. Manupay lang amin tinalakok, manipod ginatang ko dagiti mare. Ay, nagrigat nga aglako. Nangina ti panangilakok, tanangina mo ti puunan na. Nairanamat ngamin nga awan kwartak ita. Ado ngamin tinagastusa ka dagi tinapalpalawas ngal daw mare. Uray, ipautang kulatan mare. Uray, inutam abayadan. Ha? Wan mare, no ada kwartam, uray, mangtad ka, inot, kasjay. Oh,
Sige, natay-tati ko na mare. Tay black man nga rutitad mo kanyak. O sige, mabait lang nga, talaak itibak. Uray agan ano ka kumare. Awan at talaga ti kwarta ko naktumet. Si kakit dimot kumare, italaang nga ilakwan ka, di ka pa'y gumatang mo. Ibagbagak ti pudno kumare. No adda kwarta, gumatang ka talaga. Ngam awan met nga rod. No kayat mo kumare, ura ipautang kulatakan ka. Ha? Wan mare, ura inut-inutom latan abayadan no ada kwartam. Sigurado ka? Wan man kumare, siya kunti mangi bagbagaya. O sige. Ngam saan arilo ti alag Bracelet kanyak mare. O sige, ayan na bracelet ti kayat mo. Tay color pink man mare. Ay wana, mayat dayjay mare, maibagay unay kan ka. Nagpintas nga usaran tunggal adapas kan nga atendaran. Nay, ang damot ti kabarbaro a bracelet mo bakay? Ay, wanla kay. Impautang ni Mari Lusing. Ha? Adupay nga mintila ko na. Saan pa'y ang nagatgatang? Diyak kumakayat nga agalat awan kwartak. Ngam na ko na namat nga ipautang na kanun. Kasta ka day. Ay, agan anad ka king kuana bakay? Amumutin to ugali da di ako marim. Ha? Numaminsan mga minda di alusay. Kundi pa utang, ngaminton kuan, mapannakan to ichis-chismis kadagiti ka aruba. Padasan na Sana siyak ti pagaramidan na itikas na. Durabag tingiwat na ko naktumat. Nagalas ti ugali da di ako marim bakay. Sana nakapapati da kiti, bagbagana. Na yan ti kastoy, nagregat laki din ay ti agpautang. Ha? Taapay bakit? Anya man ang ti parikot mo? Dayja man agurya, napanak iji balay da. Singsingirik ti utang na arilo. Kunakkan ko nang urag inuton na ngam awam mo inted na. Anya? Makapasurot? Bakit? Idinapan ka nang isursur itilakom kadakwada. Sikan tinagkuna nga oray ipautang mo. Basta maksayan laeng tilakom. Iso nga ita nga awan pa'y pagbayad da. Saan ka kumamet nga agunget iti kasta? Ay basta! Makapungto takmat. Oray ko mamang tadalang iti limagasot wano manong. Awam man. Diyak man amukin ka bakit? Panawan nakman dito si Kamaryo. Tama nga no si katipang ipapasak iti pungtot ko kunak tumag. Anya? May saka man. Awan lang nga rodon ti maitultulong mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Paraw! Imayak mare. Umayak ko magsingir iti utang mo arelo. Ha? Awan pa iti makalawas manipot inlakom ti relo kanyak. Ngamita, agsingsingir ka. Masapol ko nga men ti kwarta ita mare. Ay, pasensyakan, mare. Ngam awan pa'y maitid ko ita. Uray ko lang may inutak. Awan at talaga kwarta. Anya? Intun o may alawas. Barang at maswelto. Magterdak to ko, mare. Ay! Uuray tid kunto ti kagudwa. Lakit di at maswelto, mare. Pakiuray mo latan. O sige, no day tati ko nam ko mare. Day, apay kaya kasta tilagam luseng. Ay! Big takas la napudot ti ulam. Napodot at talaga nana. Salpag kiti dagita papautangan. Madurab kon sa idan. Anya, asino aya dagiti pinautangam? Ni Gurya, imutang kanyak iti relo. Napan ko sininger, awmat inted na urebinting anak kami suot awan. Anya, Dayjay mo't abakla, ultimo 5 anarayuma awan. Salbag at talaga ti amin a salbag. Marurodak man. anya, No amukla ko maan nagtitiwod dang agbayad iti utang. Di jakla ko man pinautangan dagiti awanan bain.
Agraramandang agrelo kan ag-bracelet iti nginginaan kat di da maggayam agbayad. Magano awan kwartada, si kakit di mo. Makapapungtod da. Permiti babawik ang nagpautang. Ala, labsan kayo pa'y nana. Inak man dyan ni Glenda. Barang adamot maitad na iti utang na arelo. Anya laki di. Anya, uray sikawan mo't pagbayad mo, Mare. Ni, apay ngay ang makaungat kamatan, Mare. Oh, nayan ti kastoy. Nagapuak dyan ni Goria, awan intad na. Napanak man dyan ni Bakla, awan mo't la intad na. Sa ita, sika, awan mo't itid mo. Ni, ti amok ngamin kat agsingir ka, kalpasan ti mano alawas. Ngam ni, awan pa'y makalawas, manipod impautang mo ti bracelet. Ada ka mo nga agsingsingir. Masapol ko ti kwarta ita kumare. Iso apa nga asim, uray agpauna ka pa'y laeng, uray limagasot no iso. Anya, ay na, pasensya kan kumare. Awan na talaga ti kwartak ita. Awan pa'y kinsinas. Awan pa'y sweldo. Unay na ay ti kastoy. Talaga akas taunay ti babawik ang nagpautang ka na kayo. Nagtitiwod kayo umot gayam nga agbayad. Anya? Rabiin kumare, imay kapailangan dito balay. Ay naku kumare. Imayak ta sa anak ang makaid na iti ipapannilusing ita ijabalay mi. Ha? Napanmot lang ijay? Wan mare. Ay na, kasta unay apungtot na sa anak-anak kaitad iti advance ko iti impautang na bracelet. Aniya? Kat na may malay dito eh. Awan mo lang na itid ko. Tasaan mo't nga rod apa nagsusweldo. Ay, no amok la kumakas dyan ti aramidan na. Diyak la kuman nangalala iti lako na. Iso tinangipilit nga oray ipautang na. Sa ita, kas dyan matan ti panagsasauna nga umay agsingir. Ay, naku namon kumare. Oray syakit naklatak mo diti pa nagsasauna kanyak itay ka. Amutan tun inton sumaruno kumare. Oray ipilit na nga agalata iti lako na. Saan ta na mangalala? Kaslada tapay kit din ti dakas. Anya lakit din. Kunak to magking ka ba kay? Ay, wan nga rod lakay. Lawlawan kon anangala iti bracelet ala ko na. No pa nagsusildo, bayada mo tinala ma bracelet. Kahit saan kanto na mga alaman ay. Ay sana na talaga lakay. Iti kaano man, saanan ang maulit pa'y. Kasta ti bagbaga ang ugali tayo alusing. Kundi pa utang itila ko na. Ngam kalpasan ti manula ngal daw, pataksin na ka. Ay, una yun day alusing. Kaslasaan kami nga agpukumari, gapo iti kasjay nga ramid na. Adaya mga minti patag ti pa nagkukumari nung may papaniti kwarta. Kitawam may. Sa bagay matkit di ah. Isa bayadam to dayjay, taustom. Ura ipili nan tumanan tila ko na. Saan mo nga ulitan ti mga ala. Nyalaki idig. Aniya? Kastagam ti may naimbaga dito nana? Ay na, Wayne. Agraraman kayo kano anang usar iti bracelet kas kadarilaw. Ngam awam magayang pagbayad yaw. Ukis tilayan na dahi babae. Ha? Kastagayam ha? Ay nako, iso tinang ipilpilit itila ko na. Sa ita, isupay tadaganas ng agsaw-sao iti kasta. Ay kasarita man day jalusing. Tauray mayat ti panakilangin na kanyak. Saan ko kanunungan day dyan aramidin na. Bayadak tinalak arilo nana. Ngam isublik lata. Ha? Ngam sakbay tayo ta. Ikak man pa iti pagnakman na. Anya? Aramidin na laki din di tao kasla na naklang di kalman. Oho! No ti panagkunana kat saan ko tutupan. Ay! Nagbidot! Nasing petak launa yan no pepeak lata na kasjay!
pantaman ijayan da di alusing. Anya? Agasam man ta na panagayim impagbagay ijayan ni nana mo na. Nga agraraman ta kanungamin. Amadan itirilo kas kada bracelet. Ngam awan magkampagbayad ta just. Anya? Tadatapay tinagbalin nga agraraman ita? Wan kumare. No asino pa'y tinangipilpilit itila ako na. Isupay ti sao nga sao. Ay, saan nga agbalin kanyak na kita? Ay, anya lakit din ni Lusing aya? Nalabas tayo dyan ugali na. Dagi dyan ti tatao rumbang nga ikan iti pagnakman. Ay, alaman ko, Mare. Inta man ni Jabalayda. Oh my God! Makapaborat ti darat ti awanan bain. Oh, da kayo madgayam, Mare. Wen, Mare. Wen, da kami nga rod, mare. Hala, at titibayad ko itirilo nga impilit mo kanya. Ha? Ngam uray bayadak, isubliklatan. Ngam sakbay na, tumpaan ko pa akastik. Alay ko! Abay nga tinungpalag mo tantan! Pagka, Awanan ka nga minitibain. Layta ti rumbang kan ka, Lusing. Anya? sikat tinang ipilpilit itilakom arilo, nga uray ipautang mo. Inutin miya bayadan, sa ita, agkakadagas mo ti mapan mo ibagbagay ti karuba, nga agraraman kami, kas kalanya dita. Kumare. Urayam lang nga makasweldo ak. Bayadak ti bracelet. Ngam isublik matlakan ka. Tapno saan mo nga ibagbaga nga agraramanak. Salbag ka. Saan kumamat akas ta, kumare? Kas kala nakakaasya makisarsarita. Ngam no nakatalikutin ti tao. Ado sasawam. Nagmayat agaitan de tangiwat mo tap na mom. Anya? Pangasim ha. Kasaan kan nga parparang kanya. Burakit de tarupa. Kunakto man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.